katılımcılar, varınızlarda bugün egemenlik bayramımızlar menен kutluktayım. Kırgızstan memleketi egemenlik alanına beri yıldan yılga önümün üstünde durat. Özgürce bolup belgilep yüzdese, akırkı жылдарына кандай гана өзгөрүүлөр болуп атат. Биздин кыргыз элибиз, Кыргызстаныбыз, мекенибиз эң алдыңкы, эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кирсин. Баарыңыздар ушундай биздин улуттук оюндарды колдоңуздар. Баарыңыздарга рахмат, байрамыңыздар менен.